Niba ukunda kumva radiyo Rwanda, birashoboka ko ujya wumva amazina y'abanyamakuru ariko ntumenye amasura yabo. Niyo mpamvu muri iyi video nkuzaniye amazina yabo ndetse n'amafoto yabo. Nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye, maze ukihera ijisho. Tuguhaye ikaze, niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu ya Ben TV, kora subscribe, like, share na comment, wibuke gufungura inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'izindi updates z'ingenzi tukugezaho. Nk'ibisanzwe, reka twihute. Ku mwanya wa mbere turahasanga umunyamakuru witwa Nyirarukundo Savera. Uyu akora amakuru mu Kinyarwanda. Ndazi neza yuko muzi kuko ashimwa na bose bitewe n'uburyo azi gusoma amakuru neza mu Kinyarwanda. Uyu nguyu akaba ari umwe mu banyamakuru bakora kuri radiyo Rwanda. Twihuse cyane tugiye kujya ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umunyamakuru witwa Sindayigaya Jean Daniel. Uyu nawe akunda gukora amakuru cyane cyane mu ma saa sita z'ijoro. Uyu nawe akaba ari umunyamakuru mwiza kandi uzi kuyavuga neza. Twihuse tugiye kujya ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga umunyamakuru witwa Ismael Mwanafunzi. Uyu nawe akora kuri radiyo Rwanda kandi akaba avuga amakuru neza kandi akaba akunzwe na benshi. Kandi afite n'ibindi agenda akora nko ku muyoboro we wa YouTube witwa Ismael Mwanafunzi Talks, akora ibiganiro bya wari uziko. Uyu Ismael Mwanafunzi akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa gatatu. Nawe ni umwe mu banyamakuru ba radiyo Rwanda. Twihuse cyane tugiye kujya ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga Nisingizwe Ariane Jean Baptiste. Uyu nawe ndazi neza ko ujya umwumva niba ukunda gukurikira amakuru kuri radiyo Rwanda. Uyu nawe akaba ari umwe mu banyamakuru bakora kuri radiyo Rwanda. Nizeye ko uri kumubona neza ku buryo umuhuye utamuyoberwa. Twihuse tugiye kujya ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga Fiston Felix Habineza. Uyu nawe ni umwe mu banyamakuru ba radiyo Rwanda. Niba ujya wumva radiyo Rwanda ndazi neza ko umuzi kandi nawe azi kuvuga amakuru neza. Twihuse tugiye kujya ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Gentil Gideon Ntirenganya. Uyu akunda gukora mu kiganiro cya Bwakeye bute. Ndazi neza ko ushobora kuba umwumva kandi ukamukunda bitewe n'uko azi kuvuga amakuru neza. Mbere y'uko dukomeza nkubwira n'abandi, nagira ngo nkwibutse niba utarakora subscribe, like, share na comment kuri umuyoboro wacu wa YouTube. Urigomba cyane na updates z'ingenzi tukugezaho, by'umwihariko ku byamamare, haba abahanzi, abakinnyi ba filimi, abakinnyi b'umupira ndetse n'ibindi, haba ku mugabane wa Afurika ndetse n'indi migabane yose y'isi muri rusange. We namaze kubikora, ndagushimiye cyane, reka twikomereze tujya ku mwanya wa karindwi. Ku mwanya wa karindwi turasanga umunyamakuru witwa Turatsinze Bright. Uyu nawe ni umwe mu bakunzwe kuri radiyo Rwanda. Ndazi neza yuko umuzi kandi ukaba umukunda bitewe n'uko azi kuvuga amakuru. Twihuse tugiye kujya ku mwanya wa munani. Ku mwanya wa munani turasanga Mukayiranga Rose. Uyu nawe akaba akora kuri radiyo Rwanda. Ndazi neza ko umuzi kandi ukaba umukunda. Nawe ni umwe mu banyamakuru ba radiyo Rwanda. Twihuse ku mwanya wa cyenda turasanga Gareth Ngarambe Mukandemezo. Ndazi neza ko umuzi, nawe azi kuvuga amakuru neza kandi akunzwe na bose. Abo banyamakuru nkubwiye bagera ku 9 niba wishimiyemo video andika muri comment uko wayibonye, ndetse nzabaha n'abandi banyamakuru basigaye bo kuri radiyo Rwanda mu gihe nabonye ko ino video mwayikunze. Like ni ingenzi, comment ni ingenzi, subscribe no gufungura inzogera ni iby'agaciro kuri umuyoboro wacu wa YouTube. Niba wishimiye ino video tubwire muri comment, tuzakugezeho n'abandi banyamakuru bakunzwe cyane kuri radiyo Rwanda.